Super. Čula, imali ste čas večeras za Dan zaljubljenih Valentino da pevate po drugi put u Ljubljani. Recite kakav dojem ostavio večerašnji koncert, puno žena, cura, sve živo. Mogu reći da je jako lijepo ispalo, evo to je nekako smo birali datum pa je taj Dan zaljubljenih na neki način vrlo značajan datum za koncerte postao, bez obzira da li je vikend sam, jeli četvrtak je blizu, ali je jako lijepa priča taj zaljubljene da se pjeva, jel? Tako da je tu nekako u zadnjih 5-6 godina, možemo reći 10 godina, postalo vrlo zanimljivo i vrlo interesantno da se koncerti održavaju za Valentinovo. Tako je u organizaciji toj koja je slijedila, ja sam na neki način prihvatio da odradim u Ljubljanu baš na današnji dan, tako da, eto, sretan sam i zadovoljan što je to dobro ispalo. Jedno malo pitanje. Portal Eurovision on Top. Vaš album, izbor za najbolji album, ste preveli Italijani i Austrijane. Vaš komentar. Pa ne znam, to je publika koja prati izvođače koji su, to je takva top lista koja prati izvođače koji su nastupali bilo kad na pjesme Eurovizije, pa onda se prati njihov rad, šta rade i tako dalje i onda publika glasa za te ljude i onda između tih ljudi koji su 50 i koliko godina trajanja Eurovizije imaju nešto novo, imaju neke singlove i tako dalje, onda se to emituje pa na neki način publika glasa, ti eurovizijski glasači, pa su oni ove godine izglasali album Ono malo sreće kao, zanimljiv, da tako kažem. Tako da je to jedna lijepa nagrada. Svakoj nagradi nećemo ništa, mi jedva čekamo, imamo neke nagrade, tako da radujem se i ovoj nagradi. Pjesma Tebe čuvam za kraj dobila je drugo mjesto. To je lijepa pjesma, ali mislim da je spot taj koji se ljudima dopao, koji je rađen u Lisabonu i na neki način on malo promovira pjesmu na neki način još bolje. Tako da mislim ovo što mi stalno kažemo, ako je spot dobar, onda se nekako pjesma i bolje doživljava, pa mislim da je to doprinijelo na neki način i toj nagradi. Za kraj još jedno pitanje. Da li Zdravko Čolić zasluži da bude legenda? Živa legenda pevačka? Pa ne znam, ja to ne bi mogao o sebi govoriti. Što se tiče trajanja i te karijere, to vidiš još se onako na neki način to radi u jednom baš onako lijepom profesionalnom odnosu i sa velikim brojem ljudi na koncertima i sa pjesmama koje se emituju. Tako da je to moja profesija, to je moj život na neki način. A to što ljudi danas vole da daju epitet nekom legendo, to je onako više u žargonu, tako da mislim da na razne načine svi mi pripadamo kad smo malo imali duže karijere nekim tako legendama. Za kraj vaša poruka svim gledateljima CMC televizije. Omiljena televizija muzička, CMC, srdačan pozdrav svima vama iz Ljubljane.